Loan konvensional lebih murah daripada Islamic. Sebenarnya tak semestinya. Loan konvensional dia guna kaedah interest. Dia punya interest ni ada naik, ada turun. Ikut pada market. Untuk loan Islamic pula, dia guna konsep jual beli. Ataupun yang dekat dalam LO korang tu dia ada tulis murabahah. Ataupun perkongsian untung. Bukan interest. Korang tahu tak, bila market rate ni naik, loan Islamic kadang-kadang lagi murah sebab dia ada kadar cap. Maksudnya ada had maksimum. Untuk konvensional pula, kalau market naik, korang akan bayar lebih. Tapi kalau market tu turun, loan konvensional jadi lebih murah sebab interest jatuh. So, secara kesimpulannya, kalau korang nak kadar interest yang tetap, tak nak risiko yang naik mendadak, Islamic financing boleh jadi korang punya pilihan. Kalau sanggup ambil risiko, market turun, market naik, konvensional boleh lebih murah kadang-kadang. Ramai tak tahu sebenarnya bank Islamic pun offer package yang agak kompetitif, especially dekat era sekarang ni. So, kalau korang nak saya tolong semakkan sama ada konvensional ke ataupun Islamic yang lebih sesuai dengan profil korang, boleh hubungi saya, kita buat sampai jadi. Belajar sesuatu?